Ivičnjaci, stepeništa, oštećenja, parking mesta onemogućavaju normalno kretanje u Valjevu. Ulazi u javne objekte su nepristupačni. Inače, grad je pun trotoara koji su podignuti, na koje su nasađeni automobili, da je to apsolutno nemoguće i ja sam primorana da se u većini slučajeva krećem ulicom, a ne trotoarom. Najveći problem je za kretanje mene i većine invalida, mislim, su preveliki ivičnjaci. Ja sam u samom centru grada, ali sve prodavnice su zbog tako dugogodišnje gradnje, takvog izgleda grada, sve su podignute na jedan stepenikima, ne mogu da uđem ni u jednu apoteku. Nema rampe u mnogim institucijama, a i ono što ima, to su često neadekvatno napravljene, nisu dovoljno kose ili nisu dovoljno ravne ili nisu dovoljno široke da bi se osoba u invalidskim kolicima osjećala bezbedno. Prosto treba raditi na toj edukaciji, podizanju svijesti da postoje ljudi koji su različiti. Treba da se potrudimo da naš grad bude pre svega za ljude.